Mantu igi siasa cia Meru niyo tumurikite utuko bwa ruare haratu kuria mantu igi maoni yaku ni yare kururia murumo yo siasa yura yuri Meru kaiteneka ntuma nguto ati former governor Kawira Mwangaza nethirite yaka au kara kwenderwa ni thirikari na engirwe itine na utukborore tukude maoni yaku ni yare ku iruria murumo yo siasa cia Meru hindi ya na tukudurandite grinto cio twita na mbere kwarania na batu kulukira 23578 namba yetu SMS na kinya kiri mitandao yetu kethira nkithoma ntumiri ciaku yana tukudurandite grinto cia weru thaithatu Meru kara yakaigwenda kwa luka Kawira Mwangaza akirikana yakakwenderwa ni thirikari ya Kenya Kwanza akariba nkubo kumeneria Raila Odinga no tubamere yawe ati Kenya ni babatire kwaraniria na thirikari matinda ya National Music Festivals kubwithikira county ya Meru mweri wa 8 twaguretera rono romwanya mburi ya thabu Mwanito mathithio ni Purity Richard na ni Mutembi Edward. Ni kuonekete yaka Rais William Ruto na munini owe Kithure Kindiki ndi batalite mathabu yo ya kisiasa na kuone yaka ura wari Governor Meru Kawira Mwangaza hakulikia mantu igi siasa cia Meru nkuluki ya bunge bwa Meru ntubu kuringana na Kanyonyi Muntu netenene butumite Kawira kinya gethira aicwa ni mabisa bathirikari na kinya kuoneka yaka omba kwithira aicokanira kisiasa iturinde tumite kinya bunge bwa Meru na bakethira baike karoke mwanya kenda kuona mwerekera yura bakayukio kya guthira Kawira Mwangaza akenderwo ringi ni thirikari nako karata ka siasa cha kaunti ya Meru ikakarukanite ejume ya thaki bomo kwethirwa bakithura kandi ciao bange baciona na baruka nabo aitere kirente turite na mikire minga kana mirale kumakire Kanyonyi Muntu wetu ciona na ture thirikari Rais William Samoei Ruto na munini Professor Kithure Kindiki bamwita kwethirwa bemuleta na kumweka kamunyene gavana otene wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na kwethirwa bemwamathaga kenda omba kwethirwa bacura kura ndene kaunti ya Meru kulingana Kanyonyi Muntu wetu urorombete kethirwa nkemugiria norora kwino tongeria bunene bwa State House no nanetie thirikari Ruto na Professor Kithure Kindiki bamwite kujuke mukondo juju bakonora ground ya bunge ndene kaunti ya Meru ithukangi na inyankoroki ngwatanire gavana otene bona Peter Munya na senator otene bona Mithika Linturi Runguro Gachagua bamwite kwethirwa bakigarura Meru na kiugo kiao kia one term Bishop Kawira Mwangaza ora kuringana Kanyonyi Muntu wetu turara kwa kwethira kinenkero mathagaji thirikari korea ona rugoriria kiama kio kio mpintu kwenye mose kiumia kituri neridi kwethirwa gya kanya kaende kagwatene na tutamkire spindi ya kabati ena yurigiro boy gambale kwethirwa kiarukana kwethirwa shokera gitine 2027 na nande go kareketyo kugarukana kwa mantu yukurigi kwethirwa kweriokia mantu bakuru bagisiasa barani gavana Karaja Faith Kawira Mwangaza na inyankoro kia bunge ba kaunti ya Meru ontubura na bukire mushemano jo witho jura bunge ba kaunti ya Meru batinde terotero na Ivasha na jura kurekana Professor Kithure Kindiki no kali kwibethro be murarame kina kwethro be moira kuleta gavana Kawira Mwangaza akarekire tindale gisesa nene kaunti ya Meru ikuthukange mantu buru nke report ranto Shoro TV kumaje kingina ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera akoro banjiri ncheke gumantere chiembe ne barutite kayuko nendikiri mantu igino kare kundikia gavana mwake ni 2027 ndene ya county ya Meru akoro baba wete Meru kaitene kane boye ketenga gavana mutumonto edinge no tuniwe gavana wa Meru bakiwa Meru bakaibanga mwaka 2027 yokinya ende bakiromba Mithika Linturi na Peter Munya kuthira nende bakiromba itebia nkatheru no ntune baitirie na barumire thirikari nene paumare siasene cia county ya Meru Mumiru ugire mukuru akarite gatinene kamuti nona gakuraja nkruki ya moji ari gasaurine
nabo bari akuru baigembe bario banjuri ncheke na bangi nibonete kuraja ate Meru ikagira mono iri utongerie ne bwanga bana Isaac Mutuma ntwithinkia na bariuga kuri na bata watu embaru kinyakithurano ikijite tontu kinyari norio igitaria igembe nyime imenti na tigania kwithira kwari na giti kya ungavana kuri antu bakai nontu te antu bamberu bakuwa bate kwigwa bawiritwe rira muntu makumembe araire ngavana Meru na tukemenya imenti renjoni imenti na ngavana maita yele renjoni yengi atiania ira ina munyoro tongoretie nikatukua eitare embe kinyaro nonto ipatio Meru nonto ne embe renjoni to support twenda to antu ba Meru community to support Mutuma nikendomba omba ku deliver na nchoke mbue ibo yake ikiraito murungi nonto kiraito murungi vision yake ni tambali kuwa eitare neto onge embe mukono nonto ile onge te kabila inge tionde renjoni inge mukono batue tukenda kutharanira kana kuura mwana wetu urite ni thai twimucokaria nkatho muno nontu Meru nirakirire twina itara miaka iri tutura kumatuka na kilele gitikuthira katucokeria gaita kai Mutuma reverend nontu bangwira ritite nawe Peter Gatira umunya na mithikari nturi berigiri tukuromba giti kiu kia ungavana untu na bubombi kureta nsabasabano inene gatigati kao na gutuma kinya Mutuma rugendo rwawe rukagitarua kurubaba bari beri bete siasa ne cia kindi cia itebi nene tontu bari thau Meru ibatigire Mutuma amitume 2027 katukuria siasa betu ba Meru muno twina antu bakinyite kuraya twawirwo muno antu ba Meru baromba itebi nene yonto munya nara ke thirikari nene bai na ke korombete kia president kana kia munini wa president mitheka lentore na kinyete kiwango keu omba korombete kia president kana nyumwera ke thirikari nene na Mutuma nare konwe anachiacha batienda ngwebwa na ginya mwana chiacha bokabwithia barabara ya itenero atura Nairobi mwana chiacha atemiona atimicie ende tolelie ni Mutuma antu ba Meru ni boreke kwirwa Mutuma ni mwembe na tiania nio kireito na munya nwetu na ni mwana wetu aitu mwendete ri twamuthurire ni twamwere kura na waitari ingi nero nuntu wamba kwithurwa ndikeyite kuthukia twacia kanya kendembe acia kanya tugitiania kuona kanya batu embe itu kwenda tiani itu kwenda menti nende ni twawe kanya keteke Mutuma 2027 tote kwaria ria riri igene. Dennis Mugendi, Wero TV, Igembe, County ya Meru. Twita na mbere ya Karibanko bone baritite maoni ya Mary Raila Odinga ya kwendekithia Kenya barandiria na thirikari. Bagari ya Karibani berete Raila reke kwadera kurabire kanyono ntuko ne wa Chandoni bakiwa kumara Raila ambiririe kwarana thirikari na kinya kwithira ikira Kenya kirendo aricia niwe boyangwana njure wabethirite bakigunika kumania na ndwari kwenda orikania Raila atiri mwire atiri arikane muno observable manners mtu ate aragia thaira kuria Raila thai na kuria natie kwaria nendere kuria mpanga akenya tiga baciaririe bongwa ni bamwe bakari monombe wimbithe kuma nkubu barabashumirite kurita uge bwao bwegie rombara mutongirwa kiama kia ODM Raila Odinga rakuromba Rais William Ruto kuthithia rwari na mbe wimbithe baumite kaunti mwanya kiri mongo jwa Kenya Akaribana ndi bakionania kuregana rwaya ru nikira baugite mwankira naro ne bakunuki metho nikira bakugare gwitia rwaria mwanka muthiru ni wenka gyatethekere na njure ya wenkai baubange bethera bagitigo mataene bakiona gwo Raila natiga gutwiranga mantu ja dialogue ngatukarende na utwaranirie wengo atwire kwaranirie miaka magana janga nona imbia Kenya bono paria runthe irwandikirwe kiri na ndiko report na maoni jara jaitiwa Kenya bonde country wide
ande ko twiranga tuje twite moni twaranire kairi turarera tukiuga atia ugaruta na raira batiarana rio tuirwarie rungiru kutukura twaranire na dialogue yao yaugite akenya bakenderea kuragwa abduction ithire angate ugora kwanza ukarimethene thai akenya bakiuragawa utote kwenda dialogue twe raira etere kimethene thirikari aetere etana bambandi na bajo kikyo ndakachi umirite njirene chieta kwadamanira ndakachi andamanira cost of living na gutonya thirikari ne the 10 point agenda iria anenkanirite on the table I agenda izire akichiumbite wa fulfilled that ntungata chiao itonye thirikari na baewe ngugi nande akariba barua kina kya muge Kenya ngwana ritwa la gwiterwa ria bakiuganira irondingo gwichura metha ya kurira na kugerio dagachokera kaire kirimukari bakiuga ni untu thaiji nethirite agita muchemo tuijo tenda ya rogi okwenda metha thithua ira ugwo kona kanya gagukarira kenda wero igwo kuthithia dialogue ura wathithirie tukwandamanira finance bill last year wona gwatonyeria mutwe thirikari na wona bia kuria tutiti kwendokera methene conmanship kwendokera methene ira tutikuonwa maono ya mbere turendokera methene ira we are talking about 3 issues of the common mwananchi dialogue ira irakwaririe te gututethia thai tondu in benefit cia wake akurwira kiu kiawe na batu atukuthina na dialogue ira njega ni wananchi bakwaria bebo na ura raira no tunaraere atena sege Kenya na kwenda kuitonya kaire oigwa tha kathikirika akwenda kwira raira na aru atiri raira na aru twera iro last year mankubo gicigombunge kya Southiment nke report ratito cia weru ria kwarietwa ni mutuge kare akariba chuka nibo murete mujumbe wa Tharaka gitonga murugara na kumwira areke kuya ko kubabye kurabyo oteje ntere chichuka yamba ng'ombe na tuba Tharaka ba kuya ni mparaba kyari akariba abo wete njinji ambite kambi ntere chichuka no tubo itikyo gavana ba menere bunene bakiwa no lulwani rutingwe bwawe bo itikyo mbunge kiantere cha Tharaka bamwe baturi kuma mbaricha kya ng'ondu gicigo mbunge gya chuke gamba ng'ombe ibameneretie mubunge wa gicigo mbunge kya Tharaka gitonga murugara nontu ubwandio ngachia ntuo gwa ntugo ira bakuga na ruthaga kiri gicigo mbunge giki ero kwa na laumire kula cia gutura bara rukindu antumeto nimugwitikagira kuthigurugagira mucere bare gitonga murugara ena gintu twitaga saving and comping wenji no kuri akariba babariuga gicigo mbunge kya Tharaka kiujurite kiriro kiegio thina mbere na nkinya wagie bia kuria guntu kumwe na kumwe indi mubunge gitonga murugara tindaga kiri gicigo mbunge gya chuke igamba ng'ombe kubanenkera bia kuria na kubaruthira thina mbere kwina antu maranegenaga igoro ututegwire ati tiana ni tutindaga rambe ko ati kubothera tiana ciekirwa chuma maguru na nuntu barabara kuthuka gitonga na tinda guturugira mucere wantu wa weekend murugara nambe eganie mukuru wa kwa Tharaka ukegwa agategemea gutethia antu makwa na kwendia minchi antu maigamba ng'ombe gwitiari na matethia na mbia antu makia ng'ondu na wega umaga na muciire kwena umu kuona wa murugara le alasire guciarwo Rukendo le tukarugagirwa micere tuone tu tukwegwa kumaga galeonze bariuga gitonga na tiri ndio ngachia kechuke gamba ng'ombe ambe arutire akariba gicigo mbunge kya Tharaka wira murugara nambe acoke kwao athiambe aruthire Tharaka maundu mao kila kimabateria manenkere lakini gucoturugagira mucere au tuto janto makurugirwa tuto janto maruta wira wetu gitonga na te guqualify kai mugata antometo mugata murugara ni mukuona bo maruthite kule mbunge gutue kasiana ima maito maciarite na ruo ikarato igacoka ikanengerwo igari kang'aragie ta risasi mugetekeria nyagaleria mere stima na rose mainto nyingine twajionire guku riu nacoke Tharaka kamenye buria kuguruthira mauntu mao muthia bariuga no agwe arurunganitie ndwa na nkinya nkububania ire irari ogo ntugo inkainthiru ciegie mbangenti ya kaunti ino na ari kuria thurerwe na nukwenda gitikinge niyo nenda muchuka kweli na muthura gitikia kumbitia bona tigaga umathie guthura Kakamega nikenda mbeye ujega president tafadhali gitonga murugara necoke kuria thurerwe acoke Tharaka atethie Tharaka hunu bune kiuga niguo le mujumbele
umba kubinga mbanjenti atana no kwenda barabara ithondekwa no kwenda mantu mengi maruthona utharaka kwa ugitonga ate kubwira mutongoria ni muntu mubai muno kwa uguna choke kwa utharaka athia seria giteka mujumbe ringi Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba Ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi. Ureithi bombori-inĩ ũtũbwĩthirĩtwo bũrĩa kuma kaita kabajũrũ betũ ĩndĩ kaitene kau ureithi bwarea kĩotongana kinyanyama kaitene kabiatho ũrĩa ntuku iwita Antoni bambĩrĩte kuongerera goro kĩrĩ ureithi bombori na kinya kuona baita nene arerĩrĩra chĩrĩa ambĩrĩte ũtumũra kĩrĩ kubwĩthi nto mwanya birio sabuni na kinya mauta na bũra nende twĩthirĩte tũkĩthũranio rono nĩ ati ikundi nene antere chiembe nĩ bethirĩte bakĩgunĩka bũnene na ureithi bũ bagũkĩrĩ kinya mũtũro ũyũ kumania na ureithi bũ bombori na kĩnĩ chunchi kĩbĩlĩ kĩa mbũri ethabu. Kiri gicunci giki kia biiri imwe kwa imwe itukinyite mwanka mucini o Maua kiwande-inĩ kĩrĩa gĩkundi gĩa Kamanu athirugaiti bambĩrĩtie gũkũnjĩra ũrĩa bakuthithia sabuni kumania na iria rĩrĩa mbũri. One butotithagia sabuni kuma na iria mundene twiyana rĩo direct twekĩra kĩthimi-inĩ tukathima tukona ilita igana onto yegwa arĩa ndĩrenda kũthithia sabuni ya lita 5 alafu wathimo weta cio kĩmachini yetu kulene ũgekĩra kuo ndene ukaringa rĩrĩa au kĩnini Oru uria machini rikamba wita mpio kana kuuma tuteruana eria fresh ora rumire mndene kire arimi ndire yaro mbekire ko ke container hii Untu nabo gwitia utiana umwe kwithirwo hari makini mono nikienda kuthithia sabuni njega. Eso tudimana iskobiu kamba wekira neso resukine kenda patigozire itatonye sabunine kori nya ironda bila inene bila emete bila inene pio bikarema inya sibitare nonto bwa wekira na inswe wekira na inso na alvera ndawe kuriaria ko nyothio bwa kubokaria atia putere ako bwethwa nderia rambori minto bieto bila byatumairwa mbere ugi iji yonde nayo irijukia ndaika inkai 30 kana nkuruki kulingana mongana jo sabuni iri kwendekana. Ona ende sabuni yetu ne buere ni ere sabuni ngato kwendo pack na kutiga ubali na maubatu benda igothetherua very organic yetu ni organic buru na ito kuromba inyanga bana narare ato ongela mbori ato shwere nya to machini na tuma asoke tukona mawo ya mainge tukarethia njoke hii na inswe to no ntuite kwana kweba kwenyo tura tubenderia ro matirio to asiende to benderia mbi tukabwithia abio bo wende tukya kuongelo amanto yeto yabwa muno na inswe to luma se mtene to tukabwithia sabuni no to sabuni nio imandi ile oro muno lakini nio to kwana ingono iko bwithia nya na njara methone sabuni eji noyo neketa githikai indi ni ithuganio rinene ria antuba itura riri kana akenya bari na kioneki kinene ya gukiria uturo bwao ona kinya gukiria mugongo. Factory yetu ni Kapvete Igembe North ina ikundi kuma Igembe North Igembe Central Igembe South eketheranio na ikundi bibingi ito iteta mwanka kinya tigania East twena ikundi so ikundi beyond the members ba Kilimo Mapato Cooperative. Weru na bunde grune kuri na ntwa baingi baka withire bari na ithuganio riumba igotethia indi nabo batina inya na bari nabo baina inya batina ithuganio buruburu na ikyo nuntu kuri na bata ya ntwa bonde kuija amwe wiringanira kimaishiria nikendi kombithia mauntu tajaja kori eu okio maintain boya bugo kone we kari no kama more than 4 liters na nesi arato ana to thatu ko uthi ikomanisha wo kare vyambori yele na kaboli kamwe kasane ni kakuma ngirie 10 na kameri thatu ikomanisha wowe okia kure vyambori cia kusi okinyenya yele yake
we ukuthithia maisha yaku bwea ukuthithia maisha yaku no tutwana turokendia over 10,000 na area rere ongwa na ryo weta wendie lita no tulite emo area rambori turura 150. That means wo mweri wakilokenya mtora wa ndeki kwa tukwenda kwira young generation mtu akarila ngwene mwenyo kala ya kwandikwa no tuito kuona thirikari yetu bure kari inyo kala ya kwandikwa ambereria kaure mikanini. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine Omaua, County ya Meru. Ono tukuona muthia yo kono kaende tugicokera tugetha tucokera na ara county ya Meru ikethira ikiona kanya ka kwithira ina kaita ka kwithira ina mashindano ya ndwimbo ya National Music Festival siraka bwithika tariki 3 mwaka tariki 14 mweri wena na rundu turono tukethira tucokera na ruo tumaruka kiri kanya ka kurea marandu ya kibiashara. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. The stage is hotter. The pressure unmatched. On Next Superstar, the top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi yakuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ipo kwa tiogeni. Watu magabi kishumbi ismili tunisa wafiki sana sizungulu kuja
safika esathi kuzalwa imbu. Bahlangana mehlo kanganga bazi inkosi yobanamandla. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu we na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kaunti ya Meru niyo matinda ya National Music Festivals ya kethera ya kebwetheka pakiaria awati mbaru na kinyarungamiri bo matinda ya baraba kinyete kwa gavana wa Meru Mutumantu Ethingi obisine bwethe matinda ya kethera ya kiambiri antariki 3 mweri wa 8 mwaka tariki 14 na kaguna Meru kile mantu igibeti na mbere na kinya kebiashara. From the time it starts on 3rd, Meru County is going to host over 150 participants in this Kenya Music Festival. 150,000 people will be here in Meru. And Your Excellency, you know the implication on the economy of Meru. We appreciate, already we have tested, I was here yesterday, your hotel industry are already aware and they are realigning themselves in readiness to receive the visitors. Meru is ready to host you and the entire team that will be coming. We are ready in terms of hospitality spaces that we have in Meru. We are ready in terms of security for a county commissioner. We are ready in terms of managing all the areas that you've talked about, the areas that you need the county government to be engaged in so that this will be a successful event. Anjokia kanyaka karibishe ya Meru bonthe kire Kenya National Music Festivals ire kethera chire Meru School, Kaga Girls na Meru Teachers College kwambiria tariki 3 gweta monka tariki 14 cha mweri jwa August. Inkoromba skuru chetu cha Meru County iria chigo participate ke the Kenya National Music Festivals bekire their best foot forward ikienda bomba gokeria county yetu na kuokeria the flag of the Meru County ikienda tomba iko na trophies. That is the pride that we nayo kirea youth betu, and that is the talent iria thirikari yetu as a county government ikomba gokeria, ikomba kunacha, ikomba kuthithiria kinya more training. Governor wetu na thithitie mubango jo Mwanki Festival jurajo kethra jwete ku promote artists na artist bau dawa talent iria ambaniria kuma ke mubango jojwa skuru ja music festivals, and these are the future of our country. Gukurukira kithomo kikiri kuna ndi kigotwa CBC igia mantu ya talents na kulitera ngugi na njara kwenda kuga ibwaga sana governor no ntubo kiri brora retere Meru ibutumite monka tuona michetho
music ya Kenya nzima ijite Meru na kanya gaka gationekanaga jairi winkurinya ciari bana baba inyabo bongwa kando na ana kwija kuona misetho na gwithira bagicetha na bagi participate inyabo aciari ibeye bacionere na baya ana bao kanya gakwija kuona nontu mantu yana ndiyo thirikari yetu kwithire kiaririe muno gwatuika tikithomo aki inya mantu ya kuthithia mantu na njara mantu ya wini imantu ya tukairwa thirikari yetu yana gitumi sana anka request antu betu ba Meru muno aritwa na arimu chance nja muno kwija kuthoma uketa in those music festivals ukathoma ukarekebisha in case utakinyire to the national level ukaona where you went wrong. Tuketha tu provide madaktari betu tuka provide daktari nkuruki daktari 10 bara baketho bena Meru school na ambulance chetu ukeji ketho kwina ina emergency. Atongeri barwangiro karidu arende bakinyite ntere cia makinya kuona naraka mbia borisi kethere ya kandene ya Meru pakiarira bakinyire ntere cia makinya ndumoru na kinyama chine poite bake ya mokenda kurona wagagia ntere ubakiwa rwangiro thirikari nene bakethera bakethira wagagia ntere una baitara tingwataniro ni kethere kithiria untubo buru. Walira thirikari nene yina moroto wa kuleta gikosi ikia polisi ikia National Government Administration Police Unit ntere echegembe nothi na kwikira akambi yabo kwirutanira amachwezi mao indi murungamiri wa gikosi giki eto Charles Mutumana riongite ntere eche machini kinya ntere eche ndumoru nikenda kuthinambe na kuretheria abantu araomba kubwira gikosi giki gwikirwa akambi ino ya kurutanwa na imwe twenio tigiri yake na isu ya kulia ile tomba ku train askari wa Kenya tiba Meru ake lakini tu ili weye kedho ina manufaa nyake wananchi na mbele kwa security kwa kuna security na development kweta twarikia kwaria na nene betu Nairobi bakonsinda wetu kedho konsinda ndio ili moyo kuidia masosi yao kedho benefitini sana si antu betu Reto karina ntoba EP beyeta kuona naraba kwenda oka college njira bakwenda oka training kende tutetheria mantu yo salama na mantu yara antu betu bokelugira thinene riu tutiere technical expert baraba kuma ki wizara ya usalama kenda bomba kuolelia bachusi area kubwa preparably na tukimnya area atari muno ara ngombe cionthe ciumite njia ciumite nyatiania ciumite igembe no ikulugira umakinya so riranto baba ke training na baitano tuitikiria mantho karia kana wamba wa ngombe tuweka katika kaburi la sahau ojoka ithirori moroto omwa kuthiria mpanga ya maitha baraba ithirito bagitabarikia antereino walira kalibaba wamana atongere baba kathite ngavana Mutumanto ethingia nonto obwake kwirutanire kinya we gutetheria mantu ni meye kwaigo karia antereino kuma kureta askari bararetere 52 na ngari yele Land Cruiser uti wamba bwa bwithika so sirikiano bubu borete kinga bana ora twenga we tumatwangwira ngavana Mutuma kurita nene na twamu support mwanga to make sure salama bugubwa ciumi biele bithiri nombero turetera reinforcement anto baraba security na ngari yiri so kumeita riu area netuliete na tutomba kuona thina ingi ya wamba ba ngombe serikali ina interest nene sana kuhakikisha kuna usalama wamba ba ngombe no bwingia lakini serikali ni ikaritangwe na njira kwendekana kienda tuomba kwenda usalama kuonekana ku lami ni rejere na kwenda lami Kenya response ke dhereuru ya kusaidia wamba ba ngombe na video vingi tuwate serikali kuritangwe Kumegebe North Petan Class Chabare Shibubo Marimanti John Mushiri nerete aciari kwaranĩria mantu ya kimichio ndite kurwa mbere ya twana nontu batio boni ya bichenjea akade Shibubo gwitiana ni babaithira beti wa thinene ndia thina cemichiche thire ikimba kiuria aciari kuthomethia na bono ntu kithomo dikiabaita inene Paul Wakabithi aina ripoti Odingana na Chibo Marimanti location bona John Mushiri ni atintige muhire gukojero meche bainge baraba gutigwa bagura ritwe nana ukaya kureitha na mbere indi michira ina manga taniama ibageretie kugia na nkujanio cia kimuchi
iria itimite na itigite twana tumwe tugiteyanga cukuru amwe na kwaraniria nabo bamwe ibageretie gucokanira na kana baria bangi baremanwa twana tu tuthiite na mbere tukithomaga rimwe watuika kinya kuthi cukuru kwa kwina thina indi tukwari na aciari kuona ndeto ino ya ndo yao ya kimuchi ni kuthira ni gukinya mwicho ni kingo twikira mubango uria wa thirikari 100% transition ana bathome bwega aga muciri akiuga Njobi ndegeiwatho mono ni gwikira anene ntigaino na tukirwaga muno na muno bila bikureta thina ino ya ndo acha kimuchi muno Njobi area cia wetu itonete ndoira moni kumania na antu kwathukana muci na gutima twana tutigwa thinani Njobi lakini ukurukira kiri ubichi bwetu wa DC ubichi bwetu wa OSPD OCS itugeretia gukana na Njobi kiwango kira tukumba nikingo tona aciari babatia karabakirwaga na bitina ithira mbitwa ya muciri mono kiri aciari omba mbitwa kiri aciari betu ya kwamba rira bwariganwa muntu na mwekuru bwakandiguru bukarirwa kana bukarirwa counselors kana antu baba kinya bishop na pastors baina jukumu ya ututethia kwariria antu aba nekingo michetu kana thiri utaendwa utaebitina na antu bakaena thiri na kurekanira kagita yagitumira kanya kuruta mukana hamwe no kiri ana bacukuru bara bakonekana bakiongonga gogu batena ngoya kuruta mono thokoni kira ciari betu baigwa bakemenyerana muno eria marimanti kurana bariku baba inge na bathomagira town mama town na ciari baina bo bakikisha mwana aicukuru kagita karabatiri ku aicukuru na kumunta madhama ana bakuma cukuru ana batikare kagirwa bakagwa baimichiru ntuinge kwa nakuno wati no wati kiri bikibiki na ankari na mantu mengi tamara ana kukuradwa barabara ni kama ndo tamaingi tamara ani bagwa baimichi kagita kaga bateri kana bagwa bai cukuru nikengo gutakigwa kwina mururungano na mbene ana baingi ba ukurwa bagwa bai cukuru bakidhuruka thokoni wogu bataiwira bakuruta ku kwa nkoromba twinde ta community yetu ta turi tutethanie kuona wona kana utikuga kakaikana kangania kakantiare nako mwana abatiri kuirwa imuntu wonde nunti mwana kiri iwango yake dikengo omba kumenya bora kuruthi meja na abatiri kwe cukuru na ikagita kare kwaku atabatiri kwe thokoni ripotera Weru TV kumantere chedharaka thokoni ya Marimanti Bituo Paul Gwakabithe Bomo ba Kenya barabe kiri wirane bokwe wangwiru ngura ministry ya labor kulokira njese mwanya nene bokite byuri rure mawirane ya naraba kuwa mwakane ndi utingwe bona na bomonya batikuma ya narane ndi untubobo kethira abo ikinyana no tungwe ya kaite kuoneka na nene bakuromba maseneta kwethira bebateithe genda bona kithya kwikyo bakona Anthony Kathenya aina riboti bakele bali mbele ya kamiti ya bunge ya seneti ya Rutingoge akenya bamwe bala bana nkirora ni baguserowera ndi janja leo ni beumiritina kwelidia kulega kunganirwa kwao ni gwikara kwa kagita kanene batonete Ngoge ino ona nyumya kulea mbesa kathumba amuna wetukira idimi biogi mabwa mwili ende mbako mde batonete Ngoge ino bamwe bai mwana bibi leo bakenda kamitini ya bunge kubatetheria kusokirwa mbesa jiao ile bali ile kambuni ile jithire twike baseria wira na bange kwenda kambuni ino kunenkanira wira nembela kamitino wira ne bagutigira ne bakona Ngoge ino kwa makuwe. And since then it has been the same story. Next week we shall sign. Come next week the visa will be out. Up to now our medical certificates have expired. Good conduct have also expired. So we are still in that dishonesty and integrity of the agent who have been giving us stories over and again. For us, we are still here waiting for 8 months. So like 3 weeks ago, I had to demand for my feedback. For my refund. They deducted 18,000. So my prayer to this committee is for me to get my full refund. I was in the first recruitment that was done in KICC. Since last year, November, up to date, I've never flew away.
and I'm still waiting for the process till to date. And I can assure you my life has been ruined. Like I resigned my job. I've spent a lot just because of the job, and up to date they're just being saying riddle up to date is it just still riddle. Maseneta ba kamiti ino libakende kitaka kambuni no gucokeria Kenya baba mbeca jiao kiri mathaa 48 mejite amuna kubacokeria kila kionde bena kyo kiao. What are we telling Kenyans as a committee sitting here? What are we communicating when members of the committee are taking that money to refund that money to that single victim that is before this committee? What about the rest of the victims who are not before this committee? So what you do with those ones who are remaining and they have not been paid, yes. They have no trouble, they didn't get the jobs. Yes. You can confirm the number, yes. Confirm the date of payment, sure. Between which date and which date, yes. And then we shall summon you here to tell us whether you are clear with them. Amono gwo kagitaka maseneta baba nimbolite kambuni no gutigirete kwila Kenya ndeira nde ya Kenya etandekanite mubango rutingo ginajo maseneta bakiwa kwila Kenya ndeino ne kwiga metorere yao watini. Company is called Power International Holdings. They were recruiting for around 4 countries. They were recruiting for Saudi, they were recruiting for Qatar, they were recruiting for Iraq, they were recruiting for Algeria. The CS should come through before this committee and confirm that is he aware of Power International placing Kenyans in different countries, in some countries where they are even in danger. In your case, if you are engaging with countries with no BLA, that makes the waters even more murkier, because government will not get involved. Nao kagitaka kambuni lejedhiritwa kila Kenya kurutango gende janja ne imenerete kwinyiro ni thirikari kire rutingo gebwao. They go to Qatar, they go to Saudi Arabia. They go there and be stuck. Maybe even the salary, they lose even salaries. When you try to complain, you are called a log agent. Now my question is, tutakibiria wapi sisi kama recruiters? Ukikuja kwa serikali, serikali inakuita mwizi. Ukienda kupigia Mwarabu simu, wewe rudisha pesa ama urudisha watu Kenya, anakushtaki kwa kitu inaitwa Mosanad. Sisi tuko na shida. And we are the people who are giving these job seekers jobs. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Misetho ya Meru ya junior na primary ni tire nambere ntere chekenja primary nara pona netie wa mwanya bakiaria abatimbaru ni bethirite bakiwa ana ni babati kuye kono ntobi obi na mbesa na kuongela mathomo ya kadiria na bani kwethira bayikirwe una kwewa twana na kinya kudiria mantu yangi ya mathuku maturene. Muthenya we muthe michetho mwanya ya cukuru ya primary amwe na junior secondary school ya kaunti ya Meru ni ambiritie kire cukuru ya primary ya Kianja na arakiaria bantoni angavana kaunti ya Meru minister wa mantu ma michetho amwe na mbeombethe kaunti ya Meru no Elias Murega aumbite kwigwa akiwa thirikari kaunti ya Meru nerutaniritie mantoni megeni na michetho kenda kuona mbeombethe batikumba kwa bakiurira mantoni matari mega na inya skuru through national government na utongerie bwa county education office na inya tore amwe ikenda tumba ko work together ana bai betu tutumba ko iba national kana tuga iba county tolerua twina duty go protect ana betu na ko bakuria bwega na manzaza tutetheria no to generation ni tomba kwethira twina foundation ni njega egokuria vipaji biao then tukethira twina future to reduce unemployment level. Nonto ana ba tuketha tuge export talent beta guchethera timu mwanya tuliariria team za Barcelona tukariria team za Arsenal, Man U na timu iu ingi tuka develop bwega na aja kuma skuru ne beta sport ni go provide an opportunity. Nonto mechetho egiteka praise school
na inyapa umara na ale ome I foundation ye njega kuendelea ku create awareness nonto Meru County ne among the counties ira leading kirimanto zegie teenage pregnancies lakini ankwenda kwa shua Meru within 1 or 2 years story uitethero ikiara irua Meru Naraka gitani wa kumurega umbite kwigwa akiwa kinya thirikari wene kaunti Meru bari na mubango rwa wa kwambiria mantu makweya na bia kole cukuru kenda ana bakaruagirwa cukuru ri tanjira imwe yotetheria na kuwa bari cukuru na nkuruki kumba kuwa bagicetha bari na miri miega na hivyo thaa hivi turetete aza na governor very keen kiri ku develop you lakini tukauga inyethra tuenda bacetha bwega ilazima tumind also their physique na through the meals kana bya korea bira bakorea na ikyo kona tukienda guchokia the feeding program ikenda tukuria no ugategera area iri kwendeka ikenda ba build Meru itu imega na structure njega emire yao ikenda bomba go participate bwega kiri michetho eze na ikyo tukwenda guchokia feeding program. Anastasia Njuri urani sub county director wa mantu makithomo ntere chatigana west kiri rutere rwake nombite kuwa kiwa bakawatanira na thirikari kaunti Meru na kakinya thirikari nene kuona mantu megene na bia wakiriana imakumba kuthina mbere na kukira kaunti Meru. This is a grad event and it's an event that we all value. It's also an opportunity for our learners to showcase their talents in line with the CBE and actually proceed to senior school on the pathways. We have the arts and sports pathway. So these learners are being exposed to the talents that they are best at, and this gives them an opportunity for their future careers and also their desire, the desire that they have in their hearts is met. Feeding program is actually one of the best programs we can have in our institutions because when a child and a learner is fed, that learner remains in school. We also say that a learner who takes a hot meal performs better than a learner who takes a cold meal. Miario wa inu ni umbite kuyo kiwato mbaru ni agwati mbaru bakithomo na kaindi michetho na arimu ba macukuru mwanya ma junior secondary amwe na primary. Inkoria organization ile chiombe ile chiombo support yana ba beje bieni ni twetekeretie bathithie scouting nekenda tukomba gukuria ana ba Meru County no ntuito kuona talent tukone o ina mbeca so nyakatho tubanga bana wetu kuthuganiria nyana betu na sukuru cietu kubaretera feeding program igatethia muno twana tutu nini kumba kungeti nutrition ira ibo ingi no ntu sukuru nyingi cia public ira twina cio twana turima tumbirite kiuntu kutine nyabya kora bibiega kiripotera ndo cia weru kuma cukuru primary ya Kianjai mbita wa John Ndhiga. Ano tukinye muthiwa nteto cia weru ngucokeri nkatho no tupuko watandite na uni na nkatho cia mwanya kiri bara bonde bakinyaniritie nteto cio tukborware ya mone mubango yo aro siasa mono to mathithi ukari Purity Richard nani Mutembe Edward. Good night and God bless.